Kuyihlazo nje ukuba nomfundisi onesicathulo esibhobokile la ngaphansi. Ohamba ngesicathulo size sibhoboke ngaphansi enganakekelekile kunabazalwane, kunemali kaNkuluNkulu engakwazi ukusetshenziswa. Nize nithukwa abantu ngomfundisi nesude eqothukile. Eyodwa kanampahla yokugqoka nezingane zakhe ezilambayo. Futhi izingane zabazalwane mina ngifuna ubatshela abazalwane mabengazazi izingane zabefundisi ukuthi abekho abantu abanenhliziyo ezimbi njengabantwana ababefundisi. Bakhandwa abazalwane ukuthi babe nenhliziyo ezimbi. The more nihlukumeza ubaba ziyahlukumezeka izingane. Uma nihlukumeza indoda umfazi uyahlukumezeka. Ngoba ukungagqoki kwakhe ehamba nquni ukhala ngani, yethe ekhala ngendoda yakhe, indoda yakhe ibikhala ngani. Uma sesifuna imali kubantu abangasiyalidelelisa ivangeli. Mangizothi nje ngicela umuntu ongasindiswanga noma ongakholwa ethi mfundisi sacela uzongisiza la ngishonelo ma asinalo bese ngithi hayi ngiyindleko zami zoba 1000 sengilihlambalaze ngaliqeda ivangeli. Hayi ngifunde nayo incwadi ukuthi ngiyongasayiqeda ngoba ngiyabona isisemoyeni nokuningi sekuyangenelela. Futhi asingathi bayeke ukubeka imali, abayeke ukuba nemali ngoba yala ikaSathane imali. Ikulelizwe abangayiphathi imali. Ngawantshela amaNazaretha ngathi uma nje nikhuluma ngeSabatha nina nifanele nanokuthi niqala ukukhuluma ngoba ngizonicwilisa emanzini nonke nambeni idliwe zingwenya ngoba ngeSabatha nigibela imoto eshisayo injini ziyaduma. Ayikho into engikhuluma nayo. So this Fixhaven connects you with trusted plumbers, electricians, cleaners, and more right when you need them. Simply download the app, find reliable professionals near you, and get the job done right at the first time. And if you are a skilled professional looking for work, download Fixhaven Pro on the app stores, use the code CHRIS26 for a discount, and start getting jobs today. Go to the description and find their link there or on our first comment. Welcome to the dumbest show. Of course, I go by the name Christmas. You already know I'm doing the best show in James knows. Otherwise, on sound and camera, this thing is usual. I got my man James and on my right, I got my man Kand. I do one story at the time and one testimony at the time. Yeah, James, if you want to advertise on our planet, on our platform, please make sure you go to the description and you call us. It's very affordable. So yeah, call us to advertise and we will do it for you. Otherwise, James, are we on grace or what? I see good grace. But in conjugate, song. Nkari wa Chikwembu. Nkari wa Chikwembu, ne? Nkari wa Chikwembu. It's God's time. Hey, Kinkaro. Kinkari. Hey, Kinkaro. Ntenkara. Hey, ukanda omni. Phela masoka athi inkwari. Sinkwari, nkari. Kashikwembu. Yeah, ixesha lika Yesu nkari wa tintswalo. Ichiphinga dza tshilidzi. isivenda yeza kancane zazo ethi isindebele neSiswati kancane ngiyeza siyasondela Lungile tata siyabulela nginabafundisi bami agcini babuyile indaba yethu sayishiya nje vele kukhona lapha okumele ilungiswe khona kuqhutsheke kukhulunywe kuzumbwena lapha ekhaya ube neclarity ubone ukuthi kwenzakala kanjani. Ngizobabingelela abakhona la e-studio bamntana nobabukhumalo ngibabinge bafundisi bami ngiyanibingelela futhi siyanamukela eshowini. Siyabingelela kakhulu emakhaya, siyabonga ngethuba sesinalo sesibuyile futhi. Ngicela nje ukuqeda ngisala ukhumalo engene emva kwalokho singabambezeli ngenxa yesikhathi. Okay. Ngiyaphinda futhi udaba engilikhulumile kwisiqephe esedlule. Abantwana bakaNkuluNkulu they are more than welcome ukusijoyina abesilisa nabesifazane ngegaba zabo zonke. Sisebenza ngeorder ke uma umuntu efuna ukusebenza nathi cacisa umlayezo kaNkuluNkulu uvumelekile. Asikho ku debate asizile futhi ukuzokhanda ubudlelwane bethu nokhumalo kodwa siqinisa ubudlelwane bebandla lonke emhlabeni.
unfortunately ke ukube siyakwazi ukukhuluma zonke izilimi siyathanda ukuthi le ndaba ifike kubantu abakhuluma isiVenda, isiSuthu, isiTswana, lo mlayezo nje usuthumela khona. Hayi khabe isikhathi sokusikubeka so far take. Sokujabula kakhulu. Izofika ngisho nase-America eBabylon. Uyofika nakulabantu baseBabylon eAmerica. Bathole iqiniso ngoba yibo abaspreada lo moya ongcolile ogcwele izwe lonke abawubiza ngokuthi yivangeli leGrace. Sokuxoxa ngelanga. Kodwa nje ubaba uKhumalo into aze ngayo namhlanje kulesiqephu ukuthi sizochaza ngaphakathi endlini kaNkuluNkulu ngokweshumi. Ngiyacela ukucacisa nje kancane ukuthi uma kukhona umuntu ongakholwa ongayizwisisi lento esiyikhulumayo, ngicela aqhubeke kanjalo angayizwisisi, ayimdingi vele because eyangaphakathi ebandleni. So ithinta indlu kaNkuluNkulu. Ukuthi endlini kaNkuluNkulu sima ngale ndlela. Umuntu ongaphandle asifuni ngisho umbono wakhe ukuthi yini singayisho ngalendlela, so isho njengokusho kwezwi lenkosi. Why ke kungazathi mabe silalele abantu khona ukukhulunywa ukukhumalo khona engakukhuluma khona engimlekelela kona. Ngichazela ngathi njoba siwumzimba sehlukene khona umlenze khonani ukhumalo unephathi yakhe ayidlalayo noma ayisebenzayo emzimbeni kaJesu ukuze ibandla liqhubeke. Ngacishe nani manje silalela noma abantu belalela bayakwazi ukuzwa ukuthi hayi baba untanda ukhuluma kanje, baba ukhumalo ukhuluma kanje. So lokho kuyacacisela ngisho sechaza ukuthi kumfanele ukukhuluma kule ngxenye, lo akumfanele ukukhuluma kule ngxenye. Yebo siqonda sonke ngokufana izinto kodwa asinikezwanga ukusebenza into eyodwa. So naye uqhubha umsebenzi wakhe. Ngicanda ukusho ke lokuthi ngizawungena nje la ngizongena khona lapha kodwa into eningi ingaye njengamanje ukuthi akhonze acacise endlini kaNkuluNkulu ngemibuzo khona. Sinayo ke imibuzo ethinta okweshume evela kubantu abahlukahlukene, abanye bayibiza ngabazalwane. Esingaziki ukuthi lizwi lizokuprove ukuthi babazalwane if besho lento abayishoyo. Ngiyabonga. Ukhumalo siyakubingelela, siyakwamukela, sicela ubingelela ababukeli emakhaya bese usungena odabeni. Yeah, no siyabonga kakhulu abhuti Chris kanjalo nambafethu. Ngiyababingelela nabazalwane emakhaya. Nomuntu ongasiye kumzalwane uma ezohlangana nale podcast siyambingelela futhi siyamukela. Kodwa njengoba Mtandisi eshilo kakhulukazi le eyangaphakathi eyombuso kaNkuluNkulu. Mhlawumbe ngiqale nje la. Uma kuzokwakhiwa ibandla ezogcwala umhlaba wonke, uNkulunkulu usebenzisa umpostoli uPaul. Apostle Paul ubizela abantu bezizwe. Ngiyamangala ke mina namhlanje uma kuwukuthi abantu bezizwe sebejikela umpostoli Paul. Ngezinto eziningi bagcina sebethi umpostoli Paul leyo nto ayikhuluma ebandleni laseKorinte asinaso isifundo esinjalo. Apostle Paul mayekhuluma izwi kwabantu kwabaseKorinte elaliyizwe lezalizoma nasebandleni laseSoweto. So umpostoli Paul esetshenziswa ukuthi akhe ibandla akalakhi kumoya kuphela, ulakha na ku physical realm ukuthi uma ukhuluma ngebandla ku physical realm libe ne structure enyameni nje uma ukhuluma ngebandla wazi ukuthi abantu abaqhuba kanjani. Ngiyibona indaba ngithini mangisho njalo. Unezinto ayithintayo athi ebandleni kufanele kube nezinto ezibizwa ukuthiwa amabishop, ebandleni kufanele kube nezinto ezibizwa ukuthiwa ama-elders lethiwa amalungu, ebandleni kufanele kube izinto uyabona nje akubeke konke athi kufanele zibe khona. Uzathi lapha ku 1 Corinthians chapter 14 athi ebandleni manikhonza anikwazi ukuthi phela ngathi mangabe khona umuntu oprofitayo bese nivele niprofite nonke noma manikhuluma ngelimi nikhulume nonke. Akhulume babili abanye mabachaza athi ke kunjani pho bazalwane manihlanganyela omunye ngehubo omunye ngesifundo ulethi order uzayokhuluma lenzansi ngimvumelo esifazane akhulume ebandleni ukhuluma ngesifundiso kanjalo ngisakhuluma nje ngompostoli Paul emisa inike ibandla ngokusetshenziswa uNkulunkulu kwabezizwe lethi order. There was a reason why Apostle Paul eyenzile. Now mahlehla ngcana abezizwe abantu abafana nami nabangase amaJuda ngokuzala bebengazilutho ngoNkulunkulu, bese abantu abangenamthetho ngokaNkulunkulu noma besinayo thina umthetho esithi umthetho, kodwa uNkulunkulu besirigadwa as the lawless
beings or like nations. Why? Because besingaphili ngomthetho kaNkuluNkulu, Israel benomthetho kaNkuluNkulu. So iorder kaNkuluNkulu benayo. Khumbula ukuthi mayefaka enziwe isizwe sikaIsrael, uNkulunkulu wakhipha ini ke wakhipha uMoses wenza order kuze kuqala izinto ezibizwa ngokuthi iSanhedrin, the church the council of the Israelite, amadoda awu70. Ngikuphike la ngikhona ngila. Uma sizokhuluma ngokweshumi, sikhuluma ngengxenye yento yasembusweni. Othi uma uyibheka kahle, icishe ifane netext kodwa ayisiyo. Ngizozwakala ukuthi ngithi ngiyazi mase ngizofaka itext esiyahlihlisa. Icishe ifane kodwa ayisiyo. Okweshumi kukhona kubazalwane. Kodwa manje kuma ngokukholwa ngoba akuzange kuvela kuphi emthethweni. Kuvela ekukholweni uAbraham sayichaza before ehlangana noMelchizedek okwazi wanombuzo ukuthi now mhlawumbe ufuna sikhulume naleyo ngoba mhlawumbe izolethe clarity uma uJesu lo ngabe uMelchizedek ngathi uye kodwa angangayiphelelisa. Ngifuna ukuthi ngicacise kahle ngoba khona waphika lapha kuma comment ene bayahlupha labazana baqhamuka sebeshootha from the hip, you understand. So ngoba kuvele bakhuluma isidalwa leso Melchizedek esahlangana noJesu sasisidalwa sikamoya, kwangasumuntu umuntu physical. Kodwa uma uAbraham umnikeza izinto zenyama and ukhipha okweshumi, the question is why isapho uMelchizedek? Na ngizovezana inkonzo lokweshumi kamoya ngoba noma siqala siyibona yenzo Abraham uyenza ngezinto eza physically, uyenza isidalweni sikamoya. Enibalekile sayiveza lento ukuthi into ayenza uMelchizedek weza nesinkwa, wayeseza nani, weza newayini, okuyini umzimba kaJesu ngoba lezi zinto azisimbole kumzimba kaJesu negazi lakhe. Then uAbraham wasekhipha ini okweshumi. The question that was asked ukuthi thina sinikwanga yini isinkwa newayini, therefore why okweshumi singakhiphi? Now asichazela indaba kaJesu uMelchizedek. uKristu makukhulunywa ngoKristu kukhulunywa ngoNkulunkulu uqobo lwakhe. There is why kwaba irevelation ukuthi kuthiwe athi uJesu Kristu mababuza athi izwe lithi ngingubani. Ayakhumbula lo mbuzo ku-Matthew 16 bayaphendula bathi wena uJeremiah, abanye bathi wena uJohn. Sethi okay is fine ngani nina nithi ngingubani. Sekuphendula uPeter kuphela uthi wena unguKristu indodana kaNkulunkulu ophilayo. Sethi Peter lokho kusho akuvele enyameni negazi. Why uthenga uKristu? Sisibonga ukuthi uJesu uKristu. The moment uthi uJesu uKristu you are saying Jesus is God in the flesh. Now sifundile indaba kaKristu senze enye episode ukuthi lapha ku Romans 9 ukuthi wavela kubo khokho ngokwenyama kodwa yena uNkulunkulu ophezulu konke. Because owayethenjisiwe ukuthi uzokuza emhlabeni ukhuluma umalaki bethu usuku laJehova liyeza livutha amalanga bese lithi kodwa before efika uJehova ngizokuthumela inceki yami ubani Eli. Sayikhumbula lo ndaba? Yes. Ya benifuna sithinde nje kula episode ngabona isikhathi esincane. So owayethenjisa ukuthi uzokuza emhlabeni uJehova. Now uma kufika uJohn umbhaphatisi May 11 uJesu seyamchaza uJohn ukuthi ubani. Sethi uJohn nithi ubani. Bayasho uyakhuluma nangaye. Sethi uJesu Kristu uJohn lo manje mvuma ukukholwa noma mvuma ukwamukela. Uyu Eliya bethenjisiwe. Lento isho ukuthini? If John is Eliya ohambe ngaphambili kwalo bethenjisiwe ukuthi uzokuza uJehova, then uJohn ufakaze ngubani? Ubani athi lo mkhulu kunami ngifakaza ngaye zonke le ufakaze ngubani? uJesu. Yeah. So uJesu uJehova. Because uJehova wayenza isithembiso ukuthi kuzoza Eliya phambi kwakhe. And uJesu ufika yasho ukuthi lo Eliya. Now ngikuphike ngila akweshumi. Kune structure ebandleni. Right. Lesi structure sinama elders asiyenike lapha encwadini kalokhu njani ka 1 Timothy sibheke kahle. 1 Timothy chapter 5 uzizwakale kahle. Okweshumi kukhona kubazalwana abakholwayo enekunomsebenzi wakho okwenzayo. Sizobheka nje lo msebenzi wawo oqala la. U1 Timothy chapter 5
qala pha verse 17 ithi ke amalunga afanele ukondliwa yibandla. Amalunga afanele ukwenza njani? Ukondliwa ibandla. Yeah. So akusikukurobha abazalwane ukuthi uma kunomzalwane othi mina ngibizwe inkosi. Mina ngifuna abangizwa abazalwane ngikhulumela bamntanda la. Ngikhulumela abazalwane, ngikhulumela amalunga. Right. Sephithi nje ukuthi ngihamba nobamntanda ukuleso sigaba kulo kunjani. Hayi kahle impela. Ngifuna ukukhulunywa ngekho. Kodwa ngikhulumela kuba ngathi ngikhuluma ngayo. Ngifuna ukukhulunywa ngekho ngoba ngisefield. Yeah. Yes. Amalunga afanele ukondliwa yiba akhuluma ukhumalo akukhuluma untanda kukhuluma iBhayibheli labo leli. Kunabazalwane ngibabiza ngabafana. Ene ngigeni ilokhu confidence ukuthi ngibabiza ngabafana ngoba baphambanisa izwi likaNkuluNkulu. Leli lizwe ngilifunda lila ezweni akusiwonke umuntu oyisebenza inkosi nokumele ayosebenza. uNkulunkulu ukhethele ezinye zezinceke zakhe ekhethela yena. Ayekisa umsebenzi bese ethi wena uzokondliwa ukusebenza ebandleni. Ngazawathi ngithini? Uzokondliwa umsebenzi ozowenzela mina. There is why leli verse lithi amalunga afanele ukondliwa ibandla. Kunywa ngokondliwa. Ukuthi laba bazobe benza lo msebenzi bazobondliwa yini? Yibandla. Ibandla kuzoba nemali noma kuzoba nezinto ezizoyinikela ukuthi lokho kondla laba abantu ngoba uNkulunkulu bakhethile wathi labantu abazosebenza. Nje nami lo verse bengalazi kodwa ngokwesense vele like uma ngicabanga mangihleli ngicabanga ukuthi umfundisi kumele asizakale if engasebenzi kumele asizakale makhona abantu ebandleni abangenakho ukuthi in general nje ngehumanity yami ayingamsiza ubani bani mangumuntu ungathiya bheda vele sonto kumele asize ubani bani abantu bedlile ngicabanga ngakafundile bona ke indaba yeah so now u17 masimfunda ukuthi amalunga aphatha kahle akuthiwe afanelwe ukutuswa ngokuphindiweyo ikakhulu lawo akhathalela izwi nokufundisa. Bese 18 athi ngokuba umbhalo uthi ungayifaki isifonyo inkabi ebhulayo futhi isisebenzi sifanele inkokhelo yaso. Amalunga kukhona amalunga azokhokhelwa ebandleni aholelwe yibandla. Then the question is laba abalwisana nokweshumi izokwenza kanjani lenkonzo ngoba umnikelo lo wamahala awuqondile umuntu unikela amayithanda uthi unikela ngakufunayo futhi akaphoqwa mangafuni eyibona lonto le ayinamgomo le yankonzo le bathi bona mabekhuluma bathi okweshumi kuyabalimita anamanga bathi bantu bafuna ukukhipha kakhulu banamanga ngisayiphinda le akekho umuntu ongathi ekhipha izinto ezu5 akhalela ukuthi ukukhona umuntu okhipha okukodwa anginokweshumi mhlawumbe singachaza okweshumi ukuthi mawunezinto ezu10 wena okodwa yakuthatha ukunika uNkulunkulu ngoba kunika umfundisi bathi bona leyo nkonzo yabalimita bona bafuna ukukhipha 100%. Akekho umuntu kulabantu labakhuluma lento abawakanikela umkholo wakhe wonke futhi bayalwa abanye babo sebeze bakhuluma indaba ukuthi bathi manje ke kahle umunikela asikho isibusiso ngokunikela obusisekayo onikelwayo imbhedo nje yombhedo la sikhona oyilophiwayo futhi wena ophiwayo into wena ubusisekile lophayo akabusiseki ngani balahlekelwe ngathini ipurpose yale nkonzo but ngifuna nje ukuthi ke sihlale kuleli khunjani kuleli verse kancane. Now lana likhuluma ngamalungu ebandla ukuthi kahle kumele akhokhelwe. Now asibuyele structure-ni. Ibandla line structure. Line khonze khona mayimba abafundisi. Abanye uNkulunkulu bayitshela ukuthi mabayeke ukusebenza ufuna baqondana nomsebenzi wani wokufundisa. Lithi izwi likaNkulunkulu kumele bakhokhelwe. Kumele kube nemali ephumayo ebandleni kuthiwa umholo wakho wenyanga. Amabandla kudala beyenza lenkonzo. There is why umuya kwi structure so Assemblies of God because they are the perfect example. Umuya kwilokhunjana. Ngiyafisa uba umntanda angene kule. Kwi structure samabandla afana no Faith Mission no lokhunjana Full Gospel. Uyabona? Uma ukuthi umfundisi akasebenzi, kukhona umholo awutholayo. Now ake ngithinte something before ngiqhubeka. Le nsindiso esiphethe la eSouth Africa ifiki ngathi nabafana abancane njengoba sesiphapha nje. Insindiso thina sithola ikhona iphila. Lamabandla namhlanje abagxekayo
abasebemelene nezifundiso zawo eziningi njengokweshumi nangendlela ekhipha ezenza ngayo imigomo eqhubha ngayo amabandla uNkulunkulu awasebenzise mightily ukuthi kube nensindiso eSouth Africa esebenzisa namadoda khona afana noBabheki anazo lezi inkonzo le structures core le nkonzo yokushumi yawenza umsebenzi kaNkulunkulu walula there is one ukukhuluma ngabantu abafana noBabheki kwasobadla namhlanje babe khona ukuhamba bayoshumayela eZimbabwe bangafika eZimbabwe bafike bacela imali ngani labe bevela khona eSouth Africa bekukhona ibackup ngalomnikelo wokweshumi Baba Khumalo ngicela ukuthi ungakuvimbi yeah kodwa ngicela kule oyenza iexample ulisebenzise lelizwi la ethi khona uPaul ngiqoqeleni umnikelo ngoba uzaveze athi kinina nganikhonza ngeminikelo yabanye yeah so kusho ukuthi leyo kukhonza abanye abazalwa ngeminikelo yabanye ikhona ukuthi unikelelwe abanye uyokhonza abanye nalabo futhi bakhonze abanye kuzivangeli lihamba should ayintsha bivele ikhona uPaul yakhuluma ngayo yokuthi ngiqoqeleni bazalwane kumnikelo kuba bonke abazalwane ngiqokelela iviki saqala abesethi ngani khonza angithathanga lutho lweni kodwa ngani khonza ngeminikelo yabanye so kusho ukuthi ayivele ukuthi ayisinto entsha ngoba izokwenzeka manje noma yenzeka manje ayibingaqali nje enye example sikhuluma ngeAssembly of God iAssembly of God ayiqala ngeSouth Africa ayiqala ngoBabheki yes yeah Assembly of God kahle bekuyinhlanganyelo yamabandla ahlukene from overseas ehlanganisa ekhipha ama missionaries lama missionaries endaweni ezihlukene kuAfrica kangangokuthi yazi yafika nala eSouth Africa lawo ma missionaries mefika bengafiki la acela iminikelo befike nemnikelo kangangokuthi abazalwana abaningi ababehlupheka kuSouth Africa babesizwa iminikelo yamabandla avela phesheya kufika ikipa kufika ama shirt kufika ama suit kufike nento eziningi nanokudla right so inkonzo nje ayikho kodwa la sikhona kakhulukazi isila ukuthi lo mnikelo wokweshuma usebenza kakhulu kulezo nkonzo ngoba wenza ukuthi endlini kaNkulunkulu kube nokudla makukhuluma ngokudla kakhuluma ngezinto esidlayo kuphela ukuthi kukhuluma ngokuthi kube nokuphila there is why ukuthi amalunga afanele ukondliwa yibandla mayikhuluma ngokondliwa ikhuluma ukuthi nini bathengele ukudla kuphela ukuthi nokugqoka uyibona indaba nokuhamba kwevangeli now sinenkinga ke ngalento into eshaya kakhulu sinenkinga from two sides bafundisi bese kuzoba abazalwane sinabafundisi abagrade bese siba nabazalwane abagrade lezi zinto ziyaclash kwenzakalani abafundisi bathatha amabandla bawenza wabo uma kungena okweshumi sekuza kubuza asho umuntu athayi lo imali yami imali okweshumi nomnikela kusuka umfundisi owebandla umfundisi kufanele ehola kuphi emnikelweni ngokubheka kwezidingo zakhe ukuthi umfundisi u15,000 ngenyanga ungamnelisa ngokwedinga akade lo 15,000 mawuqede phakathi nenyanga bese ehamba obhozomela umzalwane lapha athi phela kunemali eningi ngaku accounting nikeni imali akayenzi lento ufanele alinde inyanga iphele kuze ahole ngoba uyohlule kulokhu usebenzisa imali ngokwedingo zakhe yayibona le nto le so now inkinga ekhona eyenza ukuthi ke manje inike nepower labantu abakhuzo kweshumi noma labantu abamilana nokweshumi yile yaba labafundisi abagrade nalabafundisi abatheme beqala amabandla noma beqala benika umsebenzi ukuthi bahola amabandla bathi amabandla wabo la asikhulumeli izinto zabantu la sikhulumela ibandla likaNkulunkulu engithele nestructure ibandla lima kanjani ibandla liba ne-church council okuyiyona ethatha inqumo mayelana nezinto eziqondene nebandla ngithini mangikhuluma nge-church council ngikhuluma ngalesigungu sama elders noma samalunga akuthi makunenkinga ebandleni kube wona ahlala phansi adetermine ukuthi inkinga isolve kanjani yiwo futhi lamabandla ukuthi lesigungu noma le council ukuthi makuthiwa kuyenzeka umfundisi uyandlula emhlabeni yiwo ahlala phansi bese ezokhetha omunye umuntu ozoreplace umfundisi ngazwa wathi ngithini akuba umfundisi oshiyela umkakhe akusibandla likaNkulunkulu elime ngaleso structure asinali ibandla elizoba nesituro lezi njoba zizinhle ezimbili ehlala lapha phambili eChurch kaMama Mfundisi neza asina lezi zinto zabantu ngazi ke bazongihlasela ngale kodwa ngikhuluma iqiniso now sinenkinga yalezi zinto zabantu ezingenile ebandleni ngoba lezi zinto zinama spiritual fathers lama spiritual fathers yonke into eyenzeka la
eyabo uza kutshela ukuthi mina leli bandla uthi bekhona ngasebenza kanzima vela kusile lenkosi there is why lingami ngani ngokwezwi kungenabantu lo mfundisi accounta kubo umfundisi noma umholi webandla uya accounta account kuphike kwi-church council ukuthi mengabe egangile uyabizwa kuthiwa mfundisa noma ingane zakhe ehlupha uyabizwa bamntanda ufuna ungena bengenzela ukuthi babukhumalo ungabashiyi ngaphandle ukuthi awuyixoxe lento isezwini ukuthi abayithola ukuthi ikhona ezwini kuMoses yenzekile eholu Israel wamninga umsebenzi umkhwe wakhe wameluleka uJethro wathi ngiyabona umsebenzi mningi uzokulimaza thola amadoda azokulekelela abe u70 azongena aphathi inkonzo zonke wena uzobhekana noNkulunkulu ukukhuluma noNkulunkulu lethi isambulo lesesasikhulunywa Enigma asilandeke uMoses kuNkulunkulu asilethe bese laba badila neadministration ngempela bamenzela then nakubapostoli the same thing applies ngesikhathi bebusy nokushumayela ivangeli kwabonakala abantu bandla kakhulu ibandla mawufunda izenzo chapter 2 lathi malanda emva kwePentecost kwabona ukuthi umsebenzi uyanda kodwa iadministration iyaleka base bekhetha amadoda bathi madoda asikhethe namadoda athembakele phakathi kwalabazalwane anomoya ingcwele ayiwona azodila neadministration izimali nako konke nokudla kwabantu thina sobhekana nokuhambisa ivangeli ofuthi ke lento ekhulunywa ukhuluma liyiqiniso umfundisi akangeni ezimalini uyabheka indlela okuhamba ngayo ukuthi kuyikho yini umsebenzi omfundisi ukushumayela ivangeli bese kuthi ikhanseli le isebenza ukunakekela izidingo zebandla including nompristi wabo yena lo umfundisi wabo. That is why kuba Khumalo echaza ebekisa ngama assembly it's one of the best church elimise njengokusho kwezwi lenkosi akukho wrong and ngithanda ukubaqinisa abazalwane ukuthi lento umholi ayishiya kubona wayeyithatha ezwini wayengafambuli nje isezwini ukuthi izikhonzi azinganakekeli indaba zeimali azinakekela umsebenzi wokuhamba kwevangeli bese kukhethwa abantu njoba kusuke kunama komiti emabandleni abhekelela imali abana sathani laba bantu kodwa kunezinto ezidingeka kulabo bantu kuthiwa kube umuntu onomoya ingcwele akube indoda ethembakele akube umuntu uzothembakele waziwayo ukuthi uthembakele uye wangichazela kahle kuKhumalo masixoxa sisodwa ukuthi ayidinga umthandazo leyo ayidingi nje nivala amehlo nimthandazela ukuthi uNkulunkulu anikhombise niyambona nje nikhonza naye ukuthi utsotso omzalwane lo ngeke ayiphathi imali yabazalwane ayidingi nje ukuthi nimvalele amehlo ufuna nje nimbheke nimbone lo akamphathi kahle umkakhe akakwazi ukuphatha into zebala so umuntu obukiwe uzowayichaza kuba ngiqiso icedela lapho ukuthi ayidingi mhlambe nize nizile ukuthi ifuna nizilela ukudla ukuthi uNkulunkulu akachuza abantu aba right kodwa nibabona ngoba lithi iBhayibheli akube umuntu othembakele ngamanye amazwi uKhumalo zamchaza lento ukuthi siyacela abazalwane yekani ukuspiritualize into engadingeka uspiritualize la isimple indaba nje yokukhetha umuntu ophatha imali ufuna ngabe utsotsi ufuna nje umuntu othembakele ozophatha imali umuntu ozohila ozolida abantu akube umuntu onomoya kaNkulunkulu ezosebenza naleyo ncike khona so ngithi angingenela ukuze angasali kokunye ngoba phela iBhayibheli nathi liyasigунyaza nje basihlela sibabili lithi udaba luhle ngofakazi ababili liphinde lithi abapostoli ngesikhathi bathuma uJesu wayekhipha nga2 ngoba lo munye kwakwenzela ukuthi abe ufakazi walo munye kulento ekhulunywa kungaze kuthi uKhumalo uthe yizwe ukuthi njengoba sibuyele ezwini ngilekeleleni ukuthi noma ehamba kodwa niqonda ukuthi ezwini lento nje sikhuluma isezwini bayazi abazalwane incwadi ezibhalwe uMoses encwadini zabapostoli uzoyithola azange abazalwane abapostoli badile nezimali baphumile zadila nabazalwane ukuze kuzobalula ukuthi ukusebenza and kuyo le ndaba yemali akekho umfundisi okhawuntana namabhuku ukuthi imali yaziwe khona ebandle ngoba akuzona igebengu lezi abantwana bakaNkulunkulu kufanele imali isebenze kuyo yonke ngenhlanhla kule ncwadi asifundisa kuyona uKhumalo le chapter 5 ayiqhamuki nje sithi isisebenzi sifanele inkokhelo yaso hamba nje kuverse 1 uzobona kahle nje yonke ehle nayo ibala umfelokazi ibala intandane ibala umhambuma ibala isihambe sibuya kwelinyizwe umzalwane mayebuye eZimbabwe ezwe la
akalona ikwerekwere umzalwane ufuna afikele kubazalwane mayefika abazalwane fanele bambuze yini okwazi ukuyenza ngezandla zakho hayi ngikhanda obhafu ngoba umzalwane awukakatholi imisebenzi nayo imfala kahlana yokuthi ukwazi ukuphila bamnakekele bese mayeseshila ukuthi cha kuleni nganginika yona ngakhanda obhafu abazali bazokhipha i-once offer yokhanda obhafu abadayisi lithi iBhayibheli angabe sanakekelwa loyo muntu ngoba uyakwazi ukusebenzela liphinde futhi nentandane lisho into efanayo intandane iyakhuliswa ebandleni ayifundiswa ivesi kuphela iyondliwa ebandleni ibandla kula ezwini iyondliwa intandane ifundiswa euniversity kuyo le mali akhala ngayo kuba ukuthi baba amagova befundisa akuyona yabe ebandla kwenziwe lezi dinga hayi zikamfundisi yedwa akusiyena ozohamba ngepajero la ibandleni aphinde unkosikazi wakhe ahambe ngelokhuzana ngeFord Ranger bese behlala kwi-double story bese kuba nabantu abayizichaka la abahlala emkhukhwini abangenalutho abasuka bahluleka ngisho ukuze enkonzweni so kufanele lezi zinto ibalance bonke laba abantu babonakala ukuthi bayasizakala yini including nayo kula ezwini ngifuna nokugcizelela kwezwe ngoba ukhomane nje behamba lizosala izwi kokunye bazocanga into esiyikhanda thina ila ezwini iadministration isezwini noma ngabe ibandla liyamshintsha umfundisi uhlala 5 years akukho wrong uPaul bebabhalela abazalwane ezincwadi ethi nginithumelela umzalwane usibanibani mamukeleni mayeza lapho uyisikhonzi kanye nathi kusho ukuthi lo mzalwane uyaziwa bakhona abazalwane abangaphambili kwakhe abamaziyo njobe isikhonze nje akasisi isikhonze entanta khumalo ngicela ungidedele ngisho le yenziwa abantu abayibiza ngomzimba leyo kuntanta begcwala zonke indawo njoba bengaphathiki abakwazi ukweluseka abantu abanjalo ngoba akukho la ezwini bemikhona lento yabo ayina foundation akekho umuntu obaholayo nomunye ubeka isifundiso nomunye uyala ethanda ukuyakhona fika yithule nje kodwa umzalwane uyazi ukuthi uvela kuphi ukhonza kuphi abazalwane bamathi so ke kula ezwini kaNkuluNkulu wayehamba ngokuhleleka umzalwane so ngicabanga ukuthi ungaqhubeka abakhumana seyithintile kuba mntanda kakhulu uthi yamnandi uyeveza nje umsebenzi wazo waya lenkonzo kakhulukazi lokho kweshumi ngoba yiyeletha ilokhunjana confusion inala endlini kaNkulunkulu yiyeletha ukudla endlini yiyeletha ukudla yebo uyabona kondliwa ngayo lelo khunjana abafelokazi kondliwa ngayo intandana kondliwa ngokusizwa ngayo abantu abadinga usizo kunenkonzo zama-arms inkonzo elokhunjana njengoba ubusho nje ukuthi umuntu odinga ukusizwa uyasizwa kuke kuphasa ingane yomzalwane phase ngamalengiso right tholo distinction ingabi nayo imali right ukuthi izoye evarsity kodwa ingane yomzalwane iyaziwe ebandleni liqhuma ibandla no5 million ebank lingawukhipha noma 40,000 ku5 million ku5 million what is 40,000 to 5 million it's nothing baqhuma abazalwane lezi inkonzo yekiwe ukuthi zenziwe hayi inkonzo zazingeziwa lezi ngazi masikhuluma sihlethe ufast nobufakazi singalanda abazana azokutshela ukuthi mina ngomnyaka 19 ngafundiswa ebandla mina ngudokotela yebo wasukuma abazalwane imali yaphuma ebandleni mina ngifundiswa ibandla elithize le nkonzo beyenziwa na iRoman Catholic Church that's why kwakunofata ababondla intandane yebo ngani understand ibandla lokuthi iminikelo including okweshumi ingeyani ayingene endlini kamfundisi banamhlanje konke lokho kushintshile zathathwa ke manje lenkwa indlela okwenza ini okwenza imali ukuthi manje abafundisi bezonotha ngale akukho wrong ukuthi umfundisi anona ufuna nje icace kahle le nto le uNkulunkulu unothisa abantu abaningi ngabe eBhayibhelini David waye rich Abraham lithi ke izwi kaNkulunkulu was not even rich, was wealthy ukuthi kwazi wasuka impi phakathi kwabelusi bakhe nabaka Lot ngendlela ayinothe ngakhona wayenayo yonke into so ukuceba nje akusisisolo ukuthi into ayishilo uJesu Kristu noma izwi kaNkulunkulu uma ngabe uthanda lezi noma ufisa ukuceba ugcina uwele ehungweni ngoba uyabona ngoba uyakufisa kanti futhi nabantu abacebile bazongena kanzima ezweni but akusi wrong lokho kodwa manje into engenile okuba great umthola umfundisi esenemoto ezu10 nejet nebhanuyi asibuyeni hamba umngakhe kuphela yebo indaba segqokile ibuli uhlala endlini oyathi mekhuluma maze bachome athi mina indlame ka3 million nama bodyguard yonke lento sifuna ukuyisho
akusindlela okuqhubha ilokhunjaniso na kunezinto ke sezike zagcina zaze zenzeka sila kokweshuma ukuthi kusebenzani kukhona zakuchaza kanti ukukhushwa ubani khishwa umzalo nokholwayo kwakusimpoqo na umonakalo osukhonile senze example ngeAssembly of God abazalwane basa-Assembly of God ngiyafisa lo umlayezo abake bahlale phansi bayirevise lento yokufunda ibhuku labantu abakhokha iminikelo abakhipha kweshumi mangaba yakwenza lokuthi kuzofunda ilist yabantu abakhiphile ayibuye enkosini le yanto le okweshumi kukhishwa umuntu okholwayo akusimpoqo akwazi ukubhakumaka abantu ngama red pens now ukuthi lo uyakhipha lo akakhiphi kanjani akumenyezelwa nje ukuthi usibanibani ukukhiphile ngoba lento yenzelwa uNkulunkulu ufanele azi ongakhipha uzo account uNkulunkulu hayi kubafundisi hayi ebandleni uzo account uNkulunkulu ngoba leminikelo mayilethwa siletha ngokukholwa ukuthi siyinikela kuwe Nkosi wena izokwenza umsebenzi wakhe nakuba imisebenzi physical kodwa esimnikayo ongabona so lento iza ngokukholwa ukuthi ngifuna ukuthembeka phambi kwalo ngabona ngifuna ukuthembeka kuNkulunkulu so lento yokuza manje nebhuku lokufunda abantu abanikelelena nabanganika ayiveli ke kuNkulunkulu yonke le nto le abayiyeka abazalwana abayenzayo lento le ngoba iwrong lento kufanele ize ngani ngokukholwa now lithini izwi lapha lithi ngokuba umbhalo uthini ungayifaki isifonyo inkabi enjani ebhulayo futhi isisebenzi sifanele inkokhelo yazo sikhulume ngesisebenzi la kodwa sekuvezile ubamntanda asiyeni lapha encwadini abase lokhunjani Corinthians ngoba yizincwadi lezi eziveza kahle 1 Corinthians chapter 9 right yona ke iyayigoqa yonke lento okweshumi kukhona kukhishwa umzalwane okholwayo enokweshumi ukuthi mawunezinto eziwu10 ukhipha okukodwa mawuneziwu20 okubili okweshumi okukodwa kokuthe angazini into ekhalisa abantu khaliswa u10 2 na 9 now no 10 cent now no 1 rand ukhipha 10 cent problem abafundisi ngicela ukuqala nawe ke uma ungatholi 10 rand no ngicela ukuchaza mfowethu phela sikhuluma ngemali ekolekelo abefundisi ukuthi bayo bazigwile sikhuluma ngemali kaNkuluNkulu imali kaNkuluNkulu uma yonke imali yokushumi ingena envelopini no 10 cent ngicela ufake envelopini uvalele khona njengoba nabanye bevalela 1000 envelopini yishumi zakho lezo ungawusi kubasket lapha akusi free offering yishumi u20 cent wakho noma u1 rand wakho ufake njengabanye nawe umenyezwe nje wabezomenyezwa uma ukuthi bayabamemeza ukuthi usibanibani ungenisi 1 rand yakhe yishumi zakho lezo intimidate abantu abathi yini le niyenzela uNkulunkulu kusho ukuthi uyena uma sekwazi ukuthi yini le ngoba kulethwe enkosini so ezikaNkulunkulu ufuna ukungena lapho ngithi kukhumbule sonto yathi khulele Roma mina yes okunobishop noma ngimbize ngegama but wayevakashile kule sonto bengisonta kulo wasukuma ubishop athi ngiyacela nje angifuni ukubona 10 rand ebasket serious kodwa way right wayengekho wrong kanjani ngoba abantu ilento esiconfusayo ukuthi mina my 10% is 1 rand or 5 rands or 10 rand marukhuma uqale ngayo le nto mayiqala ekuqaleni kwathi kukhona abantu asebegreed asebeyifunela ingcebo mayenibala unibala aqala imali ayifunayo yena uthi yabona yes kunalezi izinto ezenziwayo lezi ekuthiwa blessing angazi bathi wathi isingisa ngimuhle kusona uthi uNkulunkulu uzonibusisa kuthiwa nje ngifuna abantu abawu10 nje la 10 abazonginika nje 5000 uNkulunkulu azonibusisa uma uthola abantu abawu10 bekunika 5000 imalini 50 awuyideposit imoto angithi ukhulumena nabase garage bathi egarage thoza no 50 sizokunika le moto then sekufuna ukhanda amaqhinga manje ngifuna nje abantu abawu10 uma uthi ufuna abantu ngifuna abantu nje ababuso uNkulunkulu afuna ubenzela izinto ezinkulu labakhona ngicela nje abantu abano 10000 nje babe u9 angithi usubalile waqeda uthi 90000 loyo bathe lapha kwindlu yaRDP kuzaphumela ufuna ukudayisela yona uthola u90000 usaba ukutshela abantu ukuthi uthola indlu yaRDP sekubanjwa abantu
Isizathu yilento engekho ye-order endlini. Ukube kune order ngabe konke kwenzeka ngendlela eright. Ngoba umfundisi bezo account angeke umfundisi akazenzela izinto. Masikhuluma ngenqubo yebandla. Ibandla lihola umoya oyingcwele esebenzisana ne-church council. Ayethu ukuhlehla kancane sibuyelekele nabamntandane. Kwakwaba nempi phakathi kaPeter no Paul bebanga ukucircumcise. Bayaya kuso. Balwa nje impela maye lokhunjana uPeter mayibona abafundi abebeqhamuka kumaJuda behamba noJakob wasuka kwabezizwa ngabusadla approach lokhunjana uPaul wathi uyi wrong lento yenzayo bathi le ndaba sihambeni soyikhuluma eJerusalem ngabe khuluma ngeJerusalem isizinda la ivangeli liqale khona labantu abayokhuluma kubi indaba i-church council le yakhethwa yibo mabe ikhuluma ke le ndaba bakhipha izinto ezintathu kumele zenze bathi kungedla ukudla onjani okunegazi okuhlatshelwa amadimoni angisazi lokuzithatha ngekukhohle bathi kungasokwa kungasokwa lezithathu abaye bezizwe bangakhululekile wonke lokho kunye kodwa lezi zinto lezi bakhishelwa nje lokho ikhulunywa yini lento ye-church council ayikhulunywa uPeter njengompostoli omkhulu ibuye aphi lento yabafundisi namhlanje okuba yiba ama decision makers ngezinto zebandla likaNkuluNkulu yila indaba lamabandla kusiwa waNkulunkulu awabo so now masiza nezwi yabo nje uthi nasiza nezwi siyaphazamisa ngoba siphazamisa izinto zabo abayiqale ngezwi likaNkulunkulu ayikho into abayenzayo lapha abayenza ngezwi ngaphandle ukuthi bona bakhuthuza abantu ngaphandle ukuthi bona bakha ama empires abo besebenzisa izwi kodwa nje konke okunye abakwenzayo akuhlangani noNkulunkulu uma uzokhuluma ngebandla line church council umfundisi uya-account umuholi webandla ya-account abizwe ahlaliswe phansi ukuthi nokuthi ukwenze kanjani ehlaliswa ile church council hence nabapostoli laba umuze ekhuluma lokhunjani kuthiwa Peter was one of the pillars 3 ababebalwa njengama pillars kwakuPeter kubo uJohn noJakob amadodana kaZebediya ngoba uJesu wanyukela nawo entabeni uthi umpostoli Paul mina nginaphila minto maye wrong nje wrong yahamba indaba kwa even Peter kwahlala nabo phansi benjani yakhulunywa indaba they were not the final decision makers Peter ngoba nakubabe bakhulu uJesu Kristu wakhuluma athi ulokhunjani ubani you are Peter meaning the rock phezulu lidolwa ngizolakhe akuzange ngalowo sekuthiwa ibandla ke manje umholi walo Peter cha kwahlalwa phansi noma ekhona uPeter ngoba umholi webandla umoya oyingcwele kusetshenziswana necouncil kuhlala amadoda phansi bezo replace bekhetha ke manje ke owayezovala ulokhunjani oyezo uJudas again isigungu sahlala sabapostoli mayiqala amadoda ehlangana kuba icouncil le noma abantu behlangana kuba icouncil baphonsa inkatho indlela azokhethwa akuzange kube uPeter ngokubonela noma kube uJakob athi uJesu kwawumfowethu uJames nalapho babukhumalo ngiyacela ukuthi kancane ungahambi kakhulu ubabukhumalo into ayivezayo ukuthi bazalwane manivote ebandleni aninasathana akho sathana ngokuvota nivotela umzalwane nimvotela ngoba nimbukile nithandazile nambonto ufanele ukufakwa esihlalweni abazalwane into abayenza labahlangana bavota abathandaza baphosa inkatho nje ukuvota lokho ukuvota babe kuvotela angezwe umuntu ethi into yasezweni leyo into ayikho vele naleli sonto leni lelo lila ezweni alikho ezulwini hlala la ezweni kufanele nivote ngoba nizophatha imali lezi zasebank la ezweni ne18 lezi nizokwakha ngazo le ndle esonto enifuna hezala ezweni so nenza kahle ke nivotela umzalwane ngoba izwi liyagunyaza kuhle ukuthi nimkhethe ningamsoli kusasa bese nithi asimazi wabekwa ubani akulona ipolitiki phela lo muntu ovana ingena isinyenyele ungeniswe ngendlela erayi so ngizama ungena kulo engelo ukuthi bakhumana kwizinto ayilanda ningasale ekutheni nithi hayi abazalwane sebefika nesitayile esisha bazoshintsha isimo yinhle impela lezi inkonzo nje singcomayo zinhle impela yizo lezi ezingama structures ezibekwe emabandleni ingoba zisezwini la sihlaba khona yinto ephambena nezwi ngoba isaserve ipurpose kaNkuluNkulu isiserve ipurpose yomuntu ukuyibona ebarishi ngale mali yena yedwa nakhona futhi engcekweni ake ngibuye ngicacise lokho akuyona into phela ngiyisaba ukuthi oba ngifutha emsebenzini wenkosi ukisho kuyihlazo nje kuba nomfundisi onesihlathulo esibhobokelela ngaphansi
ohamba ngesikhathi size sibhoboke ngaphansi enganakekelekile kunabazalwane kunemali kaNkuluNkulu engakwazi ukusetshenziswa nize nithuka abantu ngomfundiswe nesude eqothukile Yeah. eyodwa kanampahla yogqoka nezingane zakhe ezilambayo futhi izingane zabazalwane mina ngifuna ukubatshela abazalwane mabengazazi izingane zabefundisa ukuthi abekho abantu abanenhliziyo ezimbi njengabantwana ababefundisa bakhandwa abazalwane ukuthi babe nenhliziyo ezimbi the more nihlukumeza ubaba ziyahlukumezeka izingane uma nihlukumeza indoda umfazi uyahlukumezeka ngoba ukungagqoki kwakhe ehamba nquni ukhala ngani yethe ekhala ngendoda yakhe indoda yakhe ibikhala ngani bese bemzonda uNkulunkulu uthola ukuthi unkosikazi womfundisi akalifuna ivangeli uyabazonda abazalwane izingane zabazalwane uma nje ukhuluma ngoJesu zivanze ikutshele zithi angimfuni nokumbona uJesu thina njengoba usibona sikhula kabuhlungu kungenxa kaJesu besihlupheka sihluthekiswa uyena ofuthi amanga bahluphekisana uJesu bahluphekiswe ilamagovu angafuni umuntu kaNkuluNkulu adle bamfunela ambile bathi uyalayeka nale moto ephushwayo bathi humility ukuthi ugibela iveni elidudulwayo umfundi bathi humility ayikho humility yokugibela iveni alikho ivesi elibhalwe la ukuthi umfundi sifuna ahambe ngeveni yena yakhe imoto iveni cha akukho ezwini abafundisi babeyithenga lezo moto babecabangela iveni cabangela abazalwane ukuthi bazolayishela kodwa manje wayelidusho yabona yazi lidushwa ngani abazana bafuna ukukhipha imnikelo yebo bafuna nje ukumthengela iveni ukuthi akathola iveni bese egqilezeka kumuntu kaNkuluNkulu manje ngadushwa lisha kodwa uyena ozothela upetrol bona nje babethanda edushwa bethi humility ukuzehlisa bethi hey umfundisi nambo nanogqoka ishirt elidabikile la umfundisi khumalo thukuto akusukuthoba lokho bazalwane uyalihlazisa ivangeli futhi noChrist ukumveza oNkulunkulu ohlulekayo kuzothi abantu bakaSathane ekuthiwa anibheke abantu abaningi namhlanje bazothi mokhuluma ngeke ngabuke enye podcast ukukhuluma omunye ngiyaxolisa abamntandi zonke khuluma omunye umfana nje semncane ethi oh I know wonder why amaChrist ehlupheka ngithi none idea wrong amaChrist awahlupheki amaChrist nje awahlupheki there is why yabona muzo kulalela abantu abafana noBaba Mpongo yabona labantu bakhuluma ukuhlakanipha okungaphelele wayekhuluma ethi iChristianity yona elethe ukuhlupheka ezizweni zonke unamanga umuya kuma Christian nations ase Europe European nations are Christians right are rich ukwendlula you understand into ngisho so now muzo vele ukukhulume nje ngathi muza amaningi la eAfrica lapha ko North Africa nase West oSudan obani lawo mazwe la acolonizwe lenkolo le Islamic awahlupheka abuya ngokuzo so but ke ivangeli determine ngalezo zinto asikho lapha sila sizama ukucacisa indaba yokumiswa kwezinto zebandla neadministration ngiyithanda lo lokuthinta abamntana kulokujo kuMoses uMoses akatshelwa ngoNkulunkulu uThakhethi Church Council yes wa-advise uJethro umkhwe wakhe right priest Jethro no bekumpriest wakaMidian kodwa waMidian hayi kaNkulunkulu wakaMidian hayi walaba abazana babephuma eEgypt kwakuyisizwe esithize uMidian nation kodwa laba ukuze ahlangane noMoses ngoba wayeganwe indodakazi yakhe wasethi mkhwenyane umsebenzi oholayo omkhulu phela uMoses mayephuma nabantwana beIsrael eEgypt kuthiwa amadoda aye 600,000 sikhuluma ngedolobha eliyi1 abantu babo 3 million la yes 600,000 amadoda odwa bengakabala abafazi nabantwana so loyo muntu wasethi khetha amadoda abe70 kudividwe labantu ngokwezindlu zabo ukuze bazoba amahead akhona reportelwe yibo ngoba uzomhlula umsebenzi masomningi kangaka so the same nabapostoli kancane baphuma the same nabapostoli kwenzeka into efanayo the more ibandla lanje eJerusalem akuzange kube khona isiprofeti esehlayo bandla cha waxoxwa nje ukuthi thina umsebenzi uzosisinda asikhonzeni ngendaba yezwi kodwa sithola abantu abazosilekelela kuba abazalwane lapho sekuthiwa khethwa abantu abalungile nabanomoya ongcwele ngoba umuntu ongenawo umoya ongcwele wenza lento egcine yadala ama-assembly abhala phansi abantu abakhokho kweshumi ngoba kunamasela la ukuthi kukhokha imali yokweshumi ebeyifaka ephaketheni ngemuva etshontsha imali yabantwana baNkulunkulu most ke kodwa labo bantu ababi right ngoba kusimali yomuntu
ababi right ngoba imali kaNkuluNkulu esuke ithathiwe bayidla ngendlela abayidle ngakhona so izona izinto ezenzakalayo mhlawumbe ukugcwalisa lokho baba ngoba kufuna siveze lento ibaleke kakhulu ngoba kunabantu sithi masikhuluma ngale nkonzo kusho baqasi ifunela nazifunela thina la okwesho umkukhona kodwa kunomsebenzi wawo kodwa ukuze kusebenza kufanele kube ne-structure ebandleni asiye lapha le siyesayithinta babu untanda kuTitus kuTitus ke sakhuluma ngale ncwadi Titus 1:5 nawe inesihloko lapha esithi ke uPaul ukhumbuza uTito ngomsebenzi chapter 1 yes Titus uPaul ukhumbuza uTito ngomsebenzi eChrist wokuhlela amabandla yes nokulwa nabafundisi bamanga usekhona khona ungahamba khona ngokuthi Yesu uthi kuyahlelwa la hey ibandla liyahlelwa ukhumbuza umzalwane okhona ukuthi akabahlela abazalwane ngoba kumelanga bangahleleki hayi ufanele kakhuleka guqe noma ukukhuluma ngomzalwane uyamtshela ukuthi umzalwane kumele wenze leni yenziwa bayahlelwa abazalwane kahle ukukhonza kwabo kuze bahleleke kuze bahleleke ngoba sekwenza izinto ngendlela engahlele njengalesi ihlabayo ke labantu abahambe bekhuluma kuma podcast beyibiza ukuthi bayibandla banani laba yibiza ngomzimba abahlelekile ngoba nalo osukezela ku podcast ezosho le mase mbuza ukuthi uthunywe ubani akazi uba nolidayo la uvela khona nje obusula kwi podcast uthi uzothula isifundo naye akekho omkhuzayo nala nje obegibelile efikela uma uthi ugibele ngani ngevils awuzobe shoda ngemali yokugibela ngoba bayamcononozela ayikho imali ebandla yokuthi phela manje umsebenzi kaNkuluNkulu la uzele kumele ube straight kwaziwe nje ukuthi uyafuna ku podcast nini uzodlulisa umlayeza alikho icala funa bekhona nje ngendlela eright so uthatha ama chance yonke lento yakhe ahambe yenza ayikho lento yes so ufuna ungena so uthi ke uPaul ukhumbuza uTito ngomsebenzi onjani ethanda abantwana endlela eveza ngathi ahlele amabandla bandla liyahlelwa into eyenziwayo physical na u5 futhi ke ngakushiye eCrete ngenxa yalokhu kuba uhlelo okusaseleyo umise amalunga emzini yonke njengokuba ngakuyala amalunga ya appoint umntanda ithini ngezingisi ungasizina ngezingisi verse 5 ngithi verse 5 for this reason I left you in Crete that you should set in order the things that are lacking appoint elders in every city as I commanded you they are being appointed by a certain man awehlanga phezulu but ngokubheka ama requirement asevele sekhulumile ngawo uthi ngabe indoda emfazi munye ngabe indoda enomoya ongcwele ngabe indoda enesi lokufundisa kuzonke lezo zinto ezokwazi ukuyithiba nasetshontsheni nasenzeni engadakwa engaphuzi ukuzothatha le mali enkonzo yophuza ngayo so ilento yenzi azisekho lezi zinto ebandleni why amabandla wabantu asivaleni ngale ncwadi but izinto zonke lezi ekhona ngeadministration akuthi ngoba naku kuthiwa lento yavela ngompostoli Paul mhlawumbe ake ngihlusuke kuPaul akuthi ngoba naku lento yavela ngoJethro bese kuthiwa ayibuyanga uNkulunkulu isenedream njengalokho abanye besho bethi nasenenza izinto zenjengoba besho nendaba zamagama igama is part of administration ukumasiye ebank ibank lifuna igama lebandla zoloko is part of administration just common sense ukuthi mengiyobhalisa lapha ngifuna uvula account fanele ngibanani negama engizofaka kulo le mali so njengalokho enza ulokhunjana uJethro advise ubani advise ulokhunjana uMoses uselapho nje khona izwi lenkosi licacisayo lithi laba ababekiwe esihlalweni bombuso nibahloniphe ngokuba uNkulunkulu yena obabekile ukungenzi kona bazo accounta ngalokho kodwa kuba khona kwabo kumiso uNkulunkulu so uma bemisa lezi zinto zokuthi emabhenki sikwazi ukuba nani iyona ndlela uma abazalwane bekuchitha lokho kwabona bayeke ukubeka imali ebhenki futhi asingathi bayeke ukubeka imali abayeke ukuba nemali ngoba yala ikasathana imali ikuleliso abangayiphathi imali ngawantshela amaNazaretha ngathi uma nje nikhuluma ngesabatha nina nifanele nanokuthi niqala ukukhuluma ngoba ngizonicwilisa emanzini nonke nambeni indlu ezingwenya ngoba ngesabatha nigibela imoto eshisayo injini ziyaduma ayikho engikhuluma nini so the same nalaba bathi singabi nama account ebank amabandla ayikho into ongabasiza ngayo ngoba le mali abakhuluma ngayo abahamba begibele begqoke impahla zayo beyoshumayela ikasathane phela ngoba eyalelizwe
angeke nje uzukwazi ukubasiza abantu abanjalo bayagula badinga ukuthi ngoba abakwazi ukuphikisa into abayisebenzisayo Khumalo into abanayo uyabona nje khona istatement sake sakhulunywa umzalwane lengisafuna ukuthi igama wathi ma benike imnikele njalo nithathe nidle nisebenzise iphele ngalalela ngathi hawu lo mzalwane akekho kahle right ekhanda ngoba imali phela yonke iyafana uma imali ikhona nisebenzise ebandleni ayikho nomehluko imali eyodwa so uma izobhenka ibhenkelo ibandla akukho phela la manje sesingabeka khona imali endlini yesonto bazoyitshontsha manje sesinegebengu kufuneka iyobhenkwa and ukubhenka imali niyabuza kuthiwa ninake nibhenka le mali ningobani angithi asikwazi ukuthi sithi yimi usiphiwe ntanda no Phelelani Khumalo akuseyethu phela le mali ebani kufanele sichaze ukuthi imali yenkonzo okay ke inkonzo yenu ukuziqhubha izinto zayo izibize njani then ke sesibhala igama lento noma sesihamba ihambi le gama iyasala ngiyaphinda ngiyicizelela kubafowethu ukuthi musana ukulwela into engeke inenze lutho yazi nalapha emncwabeni akubhalwa ngisho ukubhala ukuthi ibandla uzohamba ebandleni ezulwini ibandla lakhe lokuthi izolithola kwa left la eyakhona kukhulunywa ngezulu elilodwa likaNkulunkulu elifuna izwi intando kaNkulunkulu hayi yonke lenye into ebangwayo so the simple nje fanele bakwazi ukuthi ekugcineni kwakho konke lo ma structures abekiwe emhlabeni embuso ekhona vela wokumonitha izinto Khumalo uma bekuthiwa akumonitha la kule ndlela ngaphesheya nami ngabe ngiyagxumeka indlela yami manje ngingathanda ukukwenziwa kwenziwa njalo kunjalo ke lamasonto athawana amagama mawuzwa nje uthi ngixabene uthatha abazalwane bakhe abawu11 yokhonza kwakhe dining room nalabo angazwana nalabo bahambe bayokhonza la bekhonza khona thina ngoba phela kithi inkinga sizokuquestion ukuthi uzuphuma kubazalwane nje ukhishwe yini ngoba ukwazi ukuvana uphuma abazalwane bengenze lutho abakwazi uba noSathane kodwa wena uyezulwini kodwa ushiya abantu abanoSathane nabo abayizulwini iliphi kanti lozulu so iorder yayo yonke lento ilekelela lokho so mina ngicizelela kuloko uKhumalo kuveza ukuthi bazalwane yazini ukuthi yonke lento isezwini ngisho nama mainline church akhona ayithathile iorder la yes ubona ukuthi izinto ihlelekile kushoda nje insindiso kuphela singakubeka eceleni lokho ukuthi yona into abashoda ngayo ngoba phela uma umuntu ephika igama lika Jesu usuke ngakholwa kanjani esuke njengakholwa noma ngathandaza kuJehova kodwa ezilonge ephika igama lika Jesu akakholwa ngoba uyu uJesu okhulumela amazwi athi akukho noyedwa oyobona ubaba ngaphandle kwami so noma angazini nizozama ngithiwa kwenze njani ukumfaka ngopotsho akungeneki isango lakhona uJesu isango lezimvu uJesu indaba la mhlamba sivale ngaleli vesi ke lapha na 1 Corinthians chapter 9 1 Corinthians chapter 9 ngifunda nje lapha ilele lamalokhuzana ke leli elaba kwamzimba okay baphila ngaleli ke nje wabethi nje baphila ngale verse chapter 9 uthi ke mhlawumbe isikale ku3 uthi lokhu kusiphendulela kwami kwabangisolayo for athi asinalungelo yini lokudla nokuphuza na umpostoli Paul ukhuluma na 5 athi asinalungelo yini lokuhamba nomzalwanekazi ongumkethu njengabanye abapostoli nabafowabo benkosi noKefas na umpostoli Paul la ulanda indaba la ukuthi kunabantu ababemceba bachitha noma bechitha umpostoli Paul engathi akasumpostoli engathi akhona amagunya nginawo kodwa uzoveza la ukuthi lamagunya unawo noma lamalungelo na maye eqhubeka laphana kubani 6 athi kanti yimi kuphela noBarnaba yini esingenalungelo lokuyeka umsebenzi nawo ke sime kancane kunabantu abathi umuntu wonke kumele asebenze whether umfundisi noma ngawo yini kufanele nje usebenze ukuze uzokudla bathathe lencwadi yaThessalonians bese bethi izwi lethu ongalokhunjani ongasebenza kanjani ngifisa ukuyigcizelela lento le akusibo bonke abantu abasebenzela inkosi abazosebenza umsebenzi wenyama ake ngikhulumele mina ukuzivele kahle mhlawumbe izobe sivele iveze distinction phakathi kwami nobamntana mina ngiyasebenza mina nginalo ilungelo lokudla eshumini noma lokudla emnikelweni ngoba uNkulunkulu ungiphila umsebenzi ngiyasebenza so ngabe sekuyigreed mangaphinde futhi ngiyofaka isandla lapha noma kuthiwa leso sandla kumele ngisifake ngeke ngivele ngiyifakele ngoba nawo ngumfundisi fanele kube ne-church council kube i-decision yebandla ukuthi umfundisi unesidingo therefore kulomnikelo esiwenzayo mhlawumbe 10,000 ngenyanga asimnikeni noma u2 ukuze akhavidi ngoba akasebenzi kodwa njengoba ngiyasebenza angihlangani nje nezindaba zomnikelo
nani indaba zokuthi okweshumi kwenzani kuyapi kwenze njani ngaphandle ukuthi akusebenze ngalendlela uNkulunkulu akusho ngakho ukukhava idingo zebandla nemisebenzi ekuniselwe kona kuphi ebandleni. Now umpostoli Paul uyayivezala uthi thina noBarnabas nelungelo lokuyeka umsebenzi siqonda nomsebenzi wenkosi. Why? Khona sizokondliwa yili bandla njengalokho abanye bawuyeka umsebenzi. Peter phela bayeka ukuba abadubi wayumdubi professional. Bondliwa yini manje? Iba bayeka bonke. Sinabazalwana abantu banokusuka la eSouth Africa kuthiwa ahambisa ivangeli eZimbabwe ayithunywa uNkulunkulu. Uzosebenza nini? Wangangibuza abanye bethi umpostoli Paul wayesebenza khamathende ngibuza umbuzo osimple. Kuthi wayewakha amathende eStocksini. Ngoba phela wagcina eboshiwe umpostoli Paul wakhe eStocksini. Ngaphandle nje kwaloko ekhumana. Yebo azange ayeke iprofession yakhe kodwa wagcina eboshiwe. Kwenziwa kanjani? Ukuthi amatende uyakwazi ukwakhanda nje basila iSoweto namhlanje. Kusasa kufanele ube seThekwini. Yebo indaba. Uyakwazi ukukhanda amatende ngoba phela ukhanda amatende akhandwe efemini. Now uyibuyela kuBamtanda uzuthi umpostoli Paul angiphanga kuyamali ngarobha amanye amabandla. Yebo uze ngizosebenza nini. Ngani naye wayenasi isidingo sokuthi njani lo mnikelo lo ube khona ukuze kusevwe umsebenzi kaNkulunkulu. But ake sithi ukuqhubeka nje kancane lapha na ke. Isithi lapha ku7 ngubani oke aye empini ngezakhe ezindleko na. Ngubani otshala isivini angazidli izithelo zaso na. Sizoyikhuluma lencwadi but ngifuna le impi. Nawe into eyenzakalayo la kuyenze ukuthi thotha abazali bayikhiphe iminikelo. Right? Amabandla nje la angasiya uNkulunkulu abantu okwesho umkhishwa inala la. Kodwa kukhona okukodwa okusebenza kuthiwa noma mabe khona bazongixolela abazali bayi exception. Kuthiwa nanga umvangeli uvukile kuleli bandla. Njengoba umvangeli fanele eCape Town, hayi sizokwenza show ngenyanga uthola 10,000 ukuze lenkonzo ayenzayo le Cape Town hambe abakwenzi lokho. Imali kube yamfundisi. I-wrong loyo nto ngoba lokho kweshuma kukhishwa noma umnikelo uma ukhishwa ukhishela ukuthi wenze lo msebenzi ukuthi phela ukuyoshumayela ivangeli impi uyo defend territory uyo expand territory yombuso kaNkulunkulu. So akufanele umzalwane mawokwenza lo msebenzi ahambe ngezakhe indleko noma ahlupheke lapha la ngangalalela enye lokhunjana ivoice note ikhala omunye umzalwane athi mina uNkulunkulu ungilokhunjana ungifailile. Wathi ngize ngalahlekelwa umfazi wathi ngangilala embedeni ngafike lokhunjana ekhuluma wase Cape Town athi ngangihlala emkhukhwini ngingenambhede ngilala phansi ngibekeze ukuthi uNkulunkulu uzongisiza zange bangisize nebandla zange langisiza ngani waphuma kubazalwana abangaleni nzizwe thotha ikhona imali ebandleni kodwa abazalwana bayithulela nje nemali lathi hayi imali fanele isebenze kumfundisi akukwazi ukuhamba umvangeli imali ikhona angaxhaswa ebandleni. Fanele nje naye umvangeli mezohamba uqale kubhekwe kuqala comment uzosupporteka yini nesound manga ufanele ushumayela ivangeli azoshumayela ayithengwe yibandla. Lezi zinto lokho esikhuluma ngako ukuthi nokweshuma sithi kwenza umsebenzi sikhuluma ngalezi zinto. Usethi umpostoli Paul lapha na ke ngubani otshala isivini angazidli isithelo zasona athi ngubani walusa umhlambi angadli ubisi lomhlambi wakhe na. Ukhuluma ngabazalwane ukuthi njengoba mina ngingumtshali kunina njengoba mina ngingumelusi kunina nginelungelo lokuthi nginisenye. Ngayibeka kabuhlungu ke manje. Ngelelungelo lokuphuza ubisi olukhona. Nolungelo lokuthi ubisi kunina ngilithole. Uzoyiveza futhi. Ngani vele yena unalo ilungelo njengesebenze enkosini sokuthi ondliwe yili bandla. Asizwe ukuthi uthini mayiqhubeka ufuna ungena? Hayi cha ukusenga. Uveza le nto bethe ubisi ukusenga. But bengaqondile ubisi esathi uqonda ukuthi ukudla okukhona ngenelungelo lokudla phakathi kwenu. Ngondliwe yini? Yebo ngoba ngiphakathi kwenu. Asizwe 8 uthini? Uthi lokhu ngikusho ngokwabantu nje na. Yabuza umbuzo. Uthi nomthetho kambe kawusho khona lokho na. Unani besethi ngokuba kulotshiwe emthethweni kaMose ukuthi ungayifaki inkabi isifonyo nxa ibhula amabele. Besethi konje uNkulunkulu ukhathazeke ngezinkabi na. Alesisha sesiqondene nenkabi. Asizwe uthini? Uthi noma ukusho ngenxa yethu impela na. Yebo kulotshwa ngenxa yethu ngokuba olimayo kufanele alime enethemba nobhulayo abhule nethemba lokwabelwa naye.
asizwe izoyikhulumela u11 uthi uma thina sihlanyelwe kino komoya kuyini kuyinto enkulu yini uma sizovuna okuyini okwenyama na ayizwa manje sayingenile lemnikelweni sinecala nalo kudla ngoba kushiwo ukuthi iyolandwa emakhaya kuthiwe sila sidle la ngaphakathi ukuthi kuyicala na uma uNkulunkulu ethi aba-Israel akhipha kweshumi wayekhulumela isizwe sakalevi okuyisona sizwe sisoseva endlini kaNkulunkulu singabi nandawo ezo-allocateelwa sona sasingeke sitshale sasingeke sisebenze sona umsebenzi waso okuzoba umsebenzi kabani okuseva endlini kaNkulunkulu hayi ngichaze something uma umfundisi engasebenzi kodwa enza umsebenzi kaNkulunkulu hayi akasebenzi akusho lutho akasebenzi uyasebenza kodwa endlini kaNkulunkulu manje abazali badevelopela ukuthi lo akasebenzi ulindele ukuthi ondliwe uyasebenza uthe uphakela umuntu onjalo akanganiki ukudla uthe yebo umfundisi uyasebenza but that's why lithi isisebenzi ifanele inkokhelo yakhe lithi izwi kaNkulunkulu lithi ke njengoba lo esebenza endlini kaNkulunkulu akondliwe phela endlini kaNkulunkulu ngoba njengoba esebenza endlini kaNkulunkulu usisebenza endlini kaNkulunkulu so kufanele ondliwe kuphi mangisebenzela icompany ngisebenzela uVodacom kumele ngiholele umfundisi usebenza la ebandleni ibandle kumele limholele so sithini-ke siqeda lento ukuthi okweshumi akukho abafundisi badla ishumi yekanjani bathezapha yabona indlela esibeka ngasi abafundisi ba-wrong ukuthi bathi okweshumi kwabo yayizwa ku-wrong nabazali bathi ukuthi bathi abafundisi akumole bebondliwe ekubeni bengasebenzi mangithi abafundisi ngiyageneralize ngifaka nabapostola ngifaka nabaprofeti bonke baphelele iy'nceku lezi ama-servants yazi wathi ngithini loko kweshumi yiwo umsebenzi okwenzayo ukuhambisa umsebenzi kaNkulunkulu bamntanda uthe uyithintana wathinta ngendaba abafelokazi wathinta ngendaba okuningi even umntwana abazalwane abantwana abazalwane bayafundisa abafundiswa yibandla akupheleli lapho kunabantu abangakholwa abanesidingo sokuthengela ukudla umsebenzi webandla lo ukuthi ibandla malinawo amasenti linayo imali libone ifamily nesidingo lihambele kuyona lithengele nje impela ukudla uyondliwe leyo family ngoba umsebenzi webandla ukukwenza lokho cela ukungena Khumalo yabo nje lento oqeda kisho fanele ibandla lemondle azakwazi ukuyimela kufanele imondla azakwazi ukuyimela ngamanye amazwi kufanele ibandla lenza umsebenzi wokuthi limenzele indlela yokuthi ngesikhathi efunda limlekelela limfundisela ukuthi aphume kulona ekuthene limthwala kushizwe yeah ukuthi once wakhula wafunda wa right kumele ibandla liyeke ukumlekelela akumelanga limondle namhlanje kusasa limnyeke kumele limthwale lize limbeke kwi level yokuyimela once wayimela bese liyamnyeka lithi hayike sesiwenzile umsebenzi ubuyile ne degree yokuthishela ngoba uqashiwe sibonge kakhulu naye usezohlanganyela nalaba abathwala abanye futhi ukuthola umuntu eksizithi because ngoba nangasizwa uyayazi lento yabo ukuthi lento lehamba so kuba izina nokuthi umuntu athayi esonto nangafundiswa esontweni kuze nibe nale degree so kubalula nokusiza udumo liyakubani uNkulunkulu izindaba usho njalo ke la mpostoli lento esho ubaba Khumalo uthe nalabo abangasonti abangasabazalwane nabalidinga usizo yebo yazingibuyisela kule into le ukuthi leyo yokungcwaba ngiyayibona ngathi yenzeka kakhulu la lokuthi shithi umuntu ongasonti futhi akumelanga angcatshwe like say maybe ngisonte ebandleni elithize or angisonti maybe there's a mjibi njengala kunesonto kushoniwe sidinga umfundisi wathi angeke sikwazi ukungcama ngoba usonti la hayi baganga labo bafundisi sothi ngikhole nje emlonyeni thina mosmem uthi asonce ithuba elihle kabi lelo sikujabulela kabi lokho hayi ukuthi si operate ngemncwabo kodwa siyakujabulela ngoba ithuba litsophambisa uNkulunkulu asingcwabi ngemali siyabangcwaba nje impela abantu abangakholwa sifike eshumayeze laba bakhona la ukuthi lelanga lelokufa liyeza nakwe thatha uJesu lawo mathuba lawo siwafuna kabi ba wrong lamabandla lawo kwabanye kukhokhwa nani lokhunjana ama sales of indulgence lokuthi mangabe ungakho njengase Roman Catholic ungakhokhi bathi abakungcwabi uhamba ufana ukukhokha isikweletu masithi hayi ukweleta 300 ugogo ukhokhe bese bezokungcwaba asiyenzi nje thina leyo nto leyo ungitshelele bona Ganda ukuthi ngikhona
banikeza inamba yami ngikhululekile noma inini maye transporting ngihlupha ngotshela uKhumalo uthi ayiKhumalo la sikorokoro sami siyahlupha ngicela ungiphelezele siyongcwaba lapha asihluphi ke mase sifikile siyawushintsha kumncwabo mase sifikile uma umncwabo ungena ngo8 uzophuma ngo10 abantu bagcina ukukhuluma ngo9 ngo9 o'clock nje kuya ku10 ukukhuluma thina noKhumalo kuphela sesiyashumayela ngithi sibizelwe lokho yebo ikhuluma nje zonke kumele nje iqoqane ziqede ngo9 ngo9 o'clock nje thina singena ezwini kuze kushaya u10 gcina thina umncwabo ungena u7 uzophuma ngo9 ngo8 nje wonke umuntu okhuluma yagcina engce ukukhuluma sekukhuluma thina basakhuluma abanye abantu sesibeka izwi lento esibizelwe yona sifuna lelo thuba nje kuphela hayi simahhala nje akhokhiswa nje ufana nemshado umzali mefuna ukulokhulula umshado ushadisa mahhala thina uyashadiswa nongasonto futhi ungasonto sijabula yabona ungasonto sijabula kakhulu kanda inkonzo yomshado inkonzo kaNkulunkulu thina sifuna iplatform la khona sotshela bona abantu ngoJesu le mali ke sikhuluma ngayo ithi ngeniswe ebandleni yiyo kanye ke sisa lapho kulabo bantu abangenalutho le esikhuluma ngayo ke kuthiwa siyidla siyenzani yiyo kanye ke lesuke senzele ukuthi masiyokhuluma kulabo abantu abangakholwa singabafuni imali sigibele ngale mali le athi uPaul ngathatha imali yabanye abazalwane ukuze ngikhonze nini naloma esekholwa soyixoxa indaba yevangeli ukuthi njengoba usibona singathi size mahali kunikela abantu abathize ukuze sizofika so asizanga nje ngoba sihanjiswe mahali kodwa kuneminikelo esebenzile usehlanganyela lapho mangakholwa awu batshela impela ukuthi siyashadisa uma sesifuna imali kubantu abangasiyadelelisa ivangeli mangizothi nje ngicela umuntu ongasindiswanga noma ongakholwa ethi mfundisi acela uzongisiza la ngishonelo ma asinalo bese ngithi hayi ngiyindleko zami zoba 1000 sengilihlambalaze ngaliqeda ivangeli hayi ngifunde nayo incwadi ukuthi ngiyongasayiqeda ngiyabona isisemoyeni nokuningi sekuyangenelela la kuyo lencwadi ngifunda 15 kodwa noma singahlehla kancane masafuna ukusebenzisa lokhunjani ku15 ithi kepha mina angisebenzisanga lutho lwalezo zinto futhi lokho angikulobanga ukuba kwenziwe kanjalo kimi ngokuba ngaba ngcono kimi ukuba ngife kunokuba umuntu alwenze izo udumo lwami ngokuba noma ngishumayela ukuthi siyaqhubeka kodwa ngifuna ukulokhunjani ngifuna ukuveza la ukuthi walala ilokhunjani ilungelo wanqabi yebo lokuthi enze njani athole lezi zinto ukuthi kungahlambalezi noma kungehli loludumo yena yenalo ngaleva kodwa koncwadi ebengifuna manje ethi asikusebenzisanga asibheke u12 uthini u12 lengifuna uthi uma abanye behlanganyela lawo mandla phezukweni ungebe yini kakhulu ukuthi na nokho asilisebenzisanga lelo gunya kepha sibekezele ngakho konke ukuze singalithiyi ivangeli likaKristu bengifuna lo ncwadi yebo kukhona usuke nginelungelo ukuthi ngathi faka u200 kuze ngithi kodwa asifuni sifuna kube umsebenzi ovela ebandleni waye ngoba kungalithiyi ivangeli kumuntu ongakholwa ilento izilithiye kubazalwaneke uma uzothi ngifanele wenza into umfundi uzothi ngiya kwi podcast aningihlanganisele no200 waye kuhlanganisa u200 akunamali engeniswayo umfundisi akaholi umfundisi akanalutho ekuthiwa njalo umfundisi siyacela akufanele kube kanjalo izinto zikaNkulunkulu akufanele encikiswe kufanele ziflowe kuthiwa kukhona okwenzela uNkulunkulu waye uNkulunkulu kufanele aswele thina strive x2 kusukuma abazalwane bathi ku right wena u drive x6 uhlala endlini amaglass kodwa endlini kaNkulunkulu ngakungabi nasebenzi akusokoleke bethi bakhulumela uNkulunkulu abakhulumela uNkulunkulu bamthanda kuvala emlonyeni cha bengithi ngifuna ukuqedela nje kuyo le abusayifunda ukuthi akalithathanga ilungelo kukhona abantu abake bangibuza wena uphila ngani wenze njani mina ngilithatha ilungelo njoba izwi lingivumela ukuthi abazali bangenise kwesho mina ngeke ngibatshela abazali ukuthi ukwesho kaNkulunkulu kungeniseni uma futhi ukubona ukuthi isidingo sokungenisa asikho ngenhlanhla ngithola umusa ukuthi inkosi nginakekelwe yiyo ngingadepend kubantu ngoba ingozi lento ukudependa kubantu yalizwa abafundisi bayilento abayiyona ngoba basaba abantu ababanika imali ukubatshela iqiniso ngoba badla imali yabo ingakho umuntu kufuneka umfundisi olanda imali kufuneka umfundisi adle imali nekhona enkonzweni anikezwe kuye imali ekhona ngoba akekho ozoyiclaim athe yakhe
kodwa mawuzolanda imali kubantu uzofika umbone la kunika u4000 lo akunika u10 bamsole ngokuganga bese ungasakwazi kumkhuza ngoba uhamba uqoqa imali kubantu so uyazi ukuthi mawungamkhuza uzohamba no10 ngenhlanhla thina njengoba singathatha imali kumuntu envelope asikaze sibone ukuthi zibhalwe emalini asihlupheki iaccount yenkonzo ngisho ngicela labaza ukuthi abasinikelele ikhonto esifunikela iqonda ngqo kwi-account yenkonzo ekuqondene nami ngisuke ngikhuluma into eqondene nami ukuthi kudingeka mina nje into enganganikelelwa yona abantu isound kuphela ngithi ngisizeni ngepika naku kungalaleki angikhona ukulala ngifuna ukumemeza kuphela kodwa nje yonke leminye iminikelo ingeni ye-accountini yenkonzo angiqondene mina nayo ngithola ishare ukuthi ngikwazi ukugeza qhubeke ngomemezela ivangeli futhi ngenhlanhla mina imali ngisebenzisela kakhulu ifamily ukuthi ifamily yami supporteke bese ngena indlela ngoshumayela ngoba vele umuntu oshumayela into emkhuba kakhulu nemlimazayo ifamily uma eshumayela ngashumayelela nemahala inkinga mayisebuya kulomndeni abakhola ibona laba abasuke belambile abantwana bethi akunankulunkulu la singalambe kanje yebo so bayadla mina ngihambe ngoshumayela ivangeli akukho umuntu engimkhuthuza imali ngiphila ngokodanga futhi ke ukuwese ngifuna abantu bayazi lento bangibuze kaningi mina nginenhlanhla yokuthi uNkulunkulu uvusa abantu abangaziwa engingakaze ngibhale ngisho amagama abengazi nanezithombe zabo abangenisa okuqondene nami abayinqumela nje ukuthi bazolekelela mina I think ngenyanga bayayenza imali engango 30,000 eqondene nje nami hayi okweshumi khuluma ngeyami eqondene nami bakwazile ukuthi ngibe nekhaya kukwazile ukuthi ngibe nemoto kuyakwazi ukuthi nginakekele umndeni wami nami futhi bengakuboni ngakubona ngoba sengifike eCapitec ukubala uthi hayi wena baba uthola imali engakho ngithatha phi imali engakho ngase ngiyabona ukuthi le mnikela labazali ayiqondene nebandla liqondene nami so ngiphendula umbuzo kalabo abantu ukuthi angisiyo umuntu mhlawumbe oxakeke ngalendlela ukuthi nakukhulunywa ngokweshumi mfune ngize ngithula ukhuma la ngikhulumela inkosi yami ngoba ngizolahlekelwa kweshumi mfune ngikhulume ngoba ngizamela ukudla cha ngiright kodwa wena iFerrari ngiyayifuna kanti nje okukakhulu babuntanda cha ngiyayidinga phela la sikhuluma izwi likaNkulunkulu asikhulumela abantu nje that's why senze example ngo-Assemblies of God and umsebenzi wawenzeka sibona kuphela kwakusuka abazalwane phesheya beze la eSouth Africa yes besugibela ibhanono umgibela umkhumdura kabi kodwa babefika ngani ibandla laliyenza inkonzo umnikelo ngokuthembeka okweshumi uma kuthiwa nje no 10 rand ukhiphe 5 rand ukhiphile okweshumi noma ngathi wena ukhiphe ukukhiphile maka kwakhona okukodwa okuphumayo uma uqala nje uthi ngimkhiphe 1 rand sekukhona okweshumi kulo ku5 ukukhiphile so now asifuna ukuyikhuluma lesi debate ngoba manje bafuna manje kulokhunjani kodwa kukhona kona okuba kubi ekufanele sikuveze ngazi isikhathi sithini ngiyabona sesithokuto okuba kubi lokho abazana bayakhipha abanye bakhona bathembekayo enkonzweni okweshuma uthi ngindlela abakungenisa ngako ayinhle iyakhonona sifuna ukuthi labo bazana labo sibalaphe ngisho kanjalo ungakufaka okweshuma enkosini mangabe kuzokukhathaza ukuthi kusebenza kanjani ngoba umsebenzi kaNkulunkulu ene lokho okurobhayo laba abantu abakuabuse bazo accounta kuNkulunkulu uma sowenze njalo wenza inkonzo kaKhayini uNkulunkulu akayifuni into mangabe umenzele ingavele kuthokozeni so ngeke ufike unika umuntu into mangakuphi iskipa uyasilandela ukuthi sigqoka kanjani why usigqoka kanje leskipa ngisakuphila angiphanga ngisigadile uyayibona lento leyo uma uthe unikele uNkulunkulu yini eyenza ukuthi mase ufuna ukulandela ukuthi ikwenzakalani angenikelile uhole malini mfundisi kule mali unikelile leyo ilezi zinto esithi ibuyela lapha kwi-structure ke kwi-council lezi emakuthiwa khona i-abuse eyenzakalayo yize ekhuluma le ndaba ehlala khona into esingayiboni imali ayisebenzi ka why iclass lingakhokhele kodwa imnikele ikhona why imnikele unyamalala kutracewe investigate why umfundisi ngathi ayathathele kuthiwa mkhipheni umfundisi akaxoshwe yaxoshwa umfundisi sesayikhuluma le nobamntana umfundisi uyaxoshwa ngoba lo engasayenzi lento elokhunjana kodwa uzobaxosha kanjani labantu ngoba izinto zabo lezi phela thina sinento zethu lokho esiqala ukuthi iqoqo okuyinto errong ibandla kube likaNkulunkulu ene leyo nto ayenziwa ukuthi ibandla lingabi nagama ukuze kuzothwele kaNkulunkulu asingeni nje kuloko ibandla libe likaNkulunkulu linali igama whether lize ngomfundisi noma ngoba nale yaSanhedrin yayenziwa ulokhunjana uMoses kwakuyekaNkulunkulu ayiseve umsebenzi kaNkulunkulu ingazange iqhamuke kuNkulunkulu kube advice kaJethro
so nje lezo zinto ze-administration zikhona zenziwa abantu kodwa ibandla lihlale kuyinto kaNkulunkulu. Kulokho nje nami ngifisa ukugcina ukuthi kungilekelele kakhulu ukusizwa yilabazalwane. Ngiyayihamba eAfrica nangaphandle. Ngale mnikelo yangilekelela ukuphuma ngoshumayela ivangeli ukuthi ngiye kwelinye izwe. Ngiyawahamba ngibuye eSwazini, ngibuye eLesotho, ngibuye eMozambique, ngibuye eZimbabwe, ngibuye eMalawi. Ngiyawahamba nje ngisafuna nje ukuya kwamanye kuyomemeza. Ngenhlanhla ngisiye mina lo muntu osebenzisa lento esetshenziswa befundisi. Ungimema noma aplan ukuthi uzoya cha nginenhlanhla nje ukuvona ngibizwa abantu bakhona bathi ngithanda ukunitshela ukuthi ama podcast ena ayabuka kwamanye amazwe. Yibona abangitshelayo ukuthi sikubuke kwi podcast kabani. Ngiqala nje ukukhuluma nabo seZimbabwe bangitshela nje ukuthi bangibuka la ku Chris Network. Manje ngizani neZimbabwe. Ngathi hayi mina nginankingi yini enishoyo ukuthi ngifike neZimbabwe. Bafaka imali. Ngagibela ngahamba ngeZimbabwe ngoshumayela. eLesotho ngibuya khona kwafanele ukuthi kongcwatshe umfundisi eLesotho kwathiwa ngeke angcwatshwe ngingafikile mina. Kufuneka ngizoshumayela kulomncwabo lo. Kwadinga ukukhishwa umuntu ozongilanda special. Wangilanda umuntu wahamba nami ngisa khona. Bagcwala abantu abaseLesotho neSotho sami esincane kwakukhandwe etholakala uTolika. Kalandizwe likaNkulunkulu. So ngizama ukusho ukuthi asizame indlela mhlambi yokulala kudliwe la. Sikhuluma into eyiqiniso ukuthi ivangeli ukuze lihambe limiswa izinto ezenzeka ngaphakathi ebandleni. Akuzanyelwa umuntu ukudla. Yabona nje kulesi sikhathi njengoba ngikhuluma ngendaba yemoto. Cha hayi ngoba ngispecific ukuthi emoto enethize. Kodwa nje imoto yenza kube lula ukushunyelwa kwevangeli. Ukusuka kwami kuyabe lapha ekhaya ngiyongena endaweni ethize ngihambisa ivangeli. Ngiyakwazi ukuphuma kwenye indawo futhi ngipheke kwenye indawo. Njengoba sisuka nje la kulula ngoba nakusohamba ngemoto kaKhumalo. Kulula njengoba siyakwazi ukunyamalala sibhekele ngoba into esamqoka kithi esijahile ukuhambisa ivangeli. Akukho kunye noma ungathela imali la enemfundisi siyakhona invest into nezinye engasbenefit ngalokho. Thina nje esifuna uMakuhlali Mandela esandleni ngeke uzwe kuthuba ukukhumana noNtando bebese beach masifuna kwebeach nabantwana bethu into esoyenza eceleni la. Thina nakuhlali Mandela esifuna ukuthi kugijinywe kuhanjiswe ivangeli nala kunegebengu zabefundisi khona lezi esikhala ngazo. So siphuthuma lokho ochazela abazali hey bazalwane basobhani isigebengu lesi. Akuyona into esho uNkulunkulu lento ayikhuluma la. No leyo bafundisi ngivuma ukuthi as ama Christian asenzeni nathi ukuthi ivangeli lethu kube lula uthilamba. Usinathi lambise kube lula. Ba umuntu anathi ufuna ukuya lapha noma eMozambique ngabanjwa amakhanda kuthiwa imali yovela lapha umuntu useyayibamba kube lula nje into zethu ihambe iflow kahle. Manje yabona inkinga ngalento labazalwana abalwisana nelukhunjana nomnikelo kweshuma abahlupheke kwala. Ngisho amabandla abo bathi noma bemisa lokhunjana bathi bamisa yini stand lese lokhunjana basimise ngamaplan sisiwe nabo. Thina sayenze into la ngafunda khona ukuthi wendaba umnikeli lo ibaleke kabi sahamba sayoshumayela lokhunjana sengivala sayoshumayela lapha eJabulani Mall sithenge igenerator mandini eWestern area eyelo sinoba bukhanya masithi sayidumisa igenerator ayifuna ukuduma. Sithi sayidumisa ayifuna ukuduma. Kuthi ngesikade sithi siyadonsa. Kunosisi nje laba bemile laba bebekele ithende labo beqhini uyabona amaslay queen. Ngayidonsa sengidonsa ngamandla vele aqashuka intambo. Ngambona lo sisethi awe ma umfundisi. Kwaphela ukushumayela kuthi ivangeli. Ngabuya sahlala phansi babukhanyile akwazi ukuthi izinto kaNkulunkulu zingenzeka. uNkulunkulu yasihlulela asinikela senzi kahle. Kwafanele sibheke igenerator rayo bathi namarobhi irobhi oyilokhunjana irayobi. Sayicinga irayobi kwakufanele kukhishwe imali esile kuyothenga irayobi. Isakhona namanje eshumayela ngayo yonke into ngoba uNkulunkulu ehlulela ukuthi anenzi kahle. Nithenga izinto zokugcina icala kimi siba inhlekisa ngezathi senza leyo nto bese uthi amabandla angasebenzeli uNkulunkulu iwona nezinto akhonzele endaweni ezinayo setup kodwa wasebenzeli uNkulunkulu into zabantu lokho kukaNkulunkulu kuswele kunabazalwana abavukile bathini hayi akungakhishwa umnikela izodliwa abafundisi wakwambona umfundisi edlo kweshumi. Lento azokhuluma ngayo Khumalo mina ngiyayazi lento mina ngathi ngibheka lemithathu kwabili imoto lapha endleleni iveli ikhathele izohlala kanjani ingabi ngoba ngaba ngisikorokoro vele kuye ngishiye lento esigangeni ngene ebhasini sengiyahamba ngebhasi ngizofika ngisasoba ngikwazi ukuyilawula ibhasi lami ngenidolobha nedolobha lihambe liya deliver lesikhathi engithe ngizofika ngasa ngikwazi ukufika iyabila le nto lena yanikelwa nayo umzalwane Nkosi yami ekhiphana ke enhlizweni ngeke ngimsole ndawo wakhiphana ke enhlizweni yakho kwatholakala leyo moto leyo
kukhona abantu abangakhiphela lutho bathi umeleni ngoba silinde yena thina ngabe iqalile inkonzo njengamanje. Uyibona izinto ezenzakala ukuthi thina sithatha lezi zibe esifuna ukuyilahla sizise endlini kaNkuluNkulu. Most ebefundisi mohamba ombheka akekho sukela bambalo sukela abazali bathenga imoto ethu. The most kuthathwa imoto ekubonala ukuthi ubana akasayifuni bayinika umfundisi uyakube isikorokoro sakhe. Amen. Yebo. Izwa ke. Siyabonga. Siyabonga kakhulu bafundisi ngesiqephu sanamhlanje. James we out.